Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin kam pinalwan. Kayab Family Reunion 2022. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Agmudo manen ti tawen 2022. Ado, nagiti nagduduma apasken nga angayan di tunggal pamilya kas kada grupo. Reunion, Christmas party, ken daduma pay dita. Maragsakan dagiti tao, ta kalpasan ti pandemya. Itala nga bali nagnormal ti amin. Napintas sa suratan na tiya. Ang anyangay ti tarayan ti istorya. Kat idi tama kariingan. Nalpas mat gaya man ti Paskay. Isulangan tinapati. Tata, tilangan finale na, tinamidag. Agam ni, awan matla ni Rosan. Naturong naman nga tanaya. Noon napan kadananan. Agindag man ni Jayag. Ay, na, just kay. Dahil ito'y manan ti kunak. Anda manan tayo agukap itingiwan. Alright, awan ba't ni Rosa? Mariingak tulad ta siguro no sumangpay. Ilad ko manikit. Dito sa pa. Arita. Maya. Pagustuhan anag iti mata. Hey! Anda mo tistorbo. Kaya kayo. Anya nga. Buisita gayam. Esti, di mo gayam katugangak. Umayan tatang. Mabitlag. Nagbayag ka laki di namang ilukat itiri daw yung aya. Ada kami iti kusina tatang. Nay, awan sabay panggap mo amang pastre kanyak. Ay, sumra kayo Tita, sige. Wala, agtugaw kayo. Agtimpla kiti kape. Awan ni Rosa. Napanan ni Rosa aya. Anda lang papanakbit ko na namutitay. Kuna ka ano, da iji balayaw. Awan mo ti jay.
Uray ni Nanang Yaw. Ay, ang mga nagkuyog da, tawan mo ti jay balay a pinanawak. Mabit lang nga ro tatang, tagtimpla kiti kapiyo. Madamdaman doon data. Daytoy ibagak tinaskan ita. Anya ka dito ita? Dangkel mo, George. Dawag na. Kalpasan ti mano atawan, wino nasurok adwa atawan, akubid. Agbalik bayan da kano kinan Tiyo Sandra. Kitangayin mi kano ti kayab ka family reunion nga kakabagyan. Kayat na adito nagbugsutan ti Vinyaw. Mayat nga ro da. Iso tinyawag kanyak ni kabagays. Anda kano pa'y tay kasinsin may nga da iyay. Kat iso kano nagtulagan da. Saan da nasasao, idi da kami kan Rosa ijaya. Mamuk pa yun da gijay mo. Nasayat da tatang. Family reunion. Huwag nga raw. Aon kayam. Ada pa'y nasa kanyak ni kabagis, George. Anya da jay? No, mabaling ka now. Mapantoy dyan ni Rosa, tapasaray kumarumutan ti sakit na. Ngam ikarigatan niyang kalyo ti umay. Tamangan ka no santo na makaumay, wino maudin da ito, ya panagawid na. Anya? Dapay mo't nga rod trabaho ni Tiyo Sandra. Di na mo't mabalin liwayan wino aglib iti mabayag. Ang mga no'y katunda. Ay kat no awan ton trabaho da. Kasano pa iti biyag da. No awan pangalaan da. Ay ko, ibagayo kan Rosa Ibagak to nga rod ng pagsaritaan yung agasawa da ita. Narigat pat no'y nakman kayo nang runaking kamanugang ko. Tamok mo't ano mabalin. Rigate nga umadayo ni Rosakin ka. Ha? Ay ko, tatang. Nasayat mo't no umadayo tabareng no into nagsubli kat makapanday kayo mo't iti apo ko mi. Anya? Siyempre, nalauston ti iliw yung itong galmay sa Ay, anya? Malakit din. Sublian ta jay saritaan ta itay. Kaya nakabagis George, kendi kasinsin may. Kwintaem kanon numano nga ta ti magastos. Ken adda nga ta mano maawis kadagiti kabagyan may. Pamilya kayab-kab, tatang. Wun takayab-kab mo't na dya kasinsin ko kano. Tagkasinsin kami iti father side. Da kayo man kinde, no, da mano kayo amin nga kakabagyan. No, dito yagat sisaglaeng. Kenda kayo adada iti sa bali a lugar. Nalakayo mo't langit di sa pula ni da. Kadamot Facebook yo, sana ya. Ada. Nabayag ajak nagupanin ta disturbo. O di, agi-post kayo ijay. Ken danunan nyo, nangiti aday ti asidag kabagyan nyo. Ay kit, kapilitan na kasta Kaano ay ti plano yaw? Kit, dahito umayabulan na ti December. Iso bali makabulan nyo pa ya mangkontak kadagiti kabagyan nyo. Iso nga rod. Ketikunak. Ay kit, agbibinaga kami na. Agpatulong kadagiti daduma akakabagyanan. No asino yam amuda, ay kit, baganda na. Una na. Kastam, taramidin tayo. Nga lang nga rod. Bayam ta, no umawag man ni kabagis George. Ket napagsaritaan dan kini kasinsin iko na ita, ay ket isunto mo ti ibagak kuan at ibagan do kini kasinsin iko. Napintas ti napanunot yo tatang. Iti kasta, agaam mo nang iti kakasinsin. Tati tayo lamaw, amangan no agi inaram da, ket agkakabagyan da mergayam. Nakapanawan ni katugangak. Ay, Diyos kay. Natungday ti turog ko itay. Kaslapay kanding timayab tay pampanunutot nga inding ti istorya ka. Ay, alay tamanay. Kidaginak manan ni Soyaab. Ket ipartaan na tiridap.
Hiridap ukit day. Ituloy kong tayo panakaridridap ko itay. Mayat may tayo imay ni katulangak. Amo konti ending tayo istorya. Anya nga ruti makunam itay tikid daw da Uncle George, Dom. Sumurot kan kadakwada. Agpaiso? Palubusan na? Uray saan ko akayat. Anyat mabalin ko. Saan ko matakayat nga dama ko na da Uncle George. Kastamat ka ni tatang. Manusak rosa. Di nakpakadanagan. Sorry amo ka mapilpilitan ka. Saan? Anyan. Mawatak mo't da Uncle George. Kin kasi tinakunak. Saan ko akayat nga dama di amay bagana kanya. Ta adumot itultulong dan karata. Agyaman na ka, taman na kaawat ka, Dom. Apay kit di na jak maawatan. Kin amok mo't anapatig-unay kin ka ni Uncle George. Kastamot ka ni Auntie Sandra. San abale, tamabayag pa'y mat. Kan makipaskwa kan baro tawanak pa'y dito eh. Wala. Inero pa'y lang mati pa nagsublid Uncle George. Kin anya di ko na ni tatang. No kano makasurot ka. Maud-udi pa niya uncle. Ngam umunan niya Auntie Sandra. Tajay trabaho na. Day tapay timay sa apang panunutak, Dom. At least, may papasmat ni Uncle ti agbakasyon. Tano sa anak ka sumurot, kapilitan nga agkuyog dan kan anti nga agsubli ije Hawaii. Anya nga rod gusteng. Adamanon anam na maam adumaray. Adan 15 nga ulo ti pamilya. Tatalo lang mo tinasaraka kakasinsin-mekan kabagis, George. Kasta aya. Muray ko namon na 15 times 3. Aging kay ti kaanakan ken apungatan. Di ada 30 kayon. Una. Uray anayemon 50 ko namon. Kat mamin ano kayo nga agpakan iti daytan. Bali, mamindwa siguro Agsangput day ti bigbigat. Nukasta pangal daw ken pangrabi ti may sagana. Isu Aging kat parbangon ka no dayta apasken. Ada sala na iti rabi. Ada madagiti makuna parlor games ken programa iti malam. Nasaya at laon ay dayta. Ken adan to panagaam mo tunggal pamilya. Iso medyo ati doga. Dakkel mo't nga rod agastos. Basit lang dayta bakit. Sana maibos ti 2,000 dolyar. Di ko nam siyempre, adan to dita ti mangitanggaya iti dakulap da. Ay ket makamumutin na ni kasinsain. Kastamatan kinagabagays. Parikot dan dayta Di agpasupli da iti saksasanga pulo dolyar. Iso tiyawat da. Nagkuripot meten ngay no day talaan. Manumutlaan ngay ti pakaisukatan day ta sa nga pulo dolyar. Ay imbaglaangan angam day awan. Di na palakit anayin mo't abainte. Parikot dan Basta dan to yawat da. Ken yawat da kanya kay. Aya. Si kapailaang mat ti makaununa. Makiinago kapailaang mat. Nyakit ka ro din. Milyonaryo akaya. Ajak ka tiyawat da dolyar. Ay, apo nakaadukan. Bay amon, gusteng, tano panunutan. Nasaysaya at pelat biyag mo, ngam dagitig daduma kakabagyan nyo, iti panagkunak.
uncle ti maaramidan ti reunion kabagis. Wen, kabagis. Iso na panunot ko nga agreunion tayo. Nakamakin kasinsin paeng. Kas makita mo, maragragsakan law na yung makiamam mo. Kin makisarsarita kadagiti kabagyan tayo. Nayun na. Katagyaman na klaunay kabagis. Ta nabailam pa di nagbiyahay. Wala, duming barok. Kita na kita'y boys dita, no? Narikaduanan tayo kilawan na kalding. Wan, Uncle. Uncle ko agwapo, abalik bayan. Ah, Oh, kaan. ay. Naipadagaragop mon kini kabagis ay nandong. Bosta na yalamsan. Ay, saan pa'y mert, Uncle Gusteng? O galit ko siniro kan partidor Awan, yung pino ti karaw Kababain ka ng uncle mo, di tayo tsura mo, nay. Oh, ang parikod. Kabagis gusteng. Bayam lang. Uncle ko agwapo nga hawayano. Dimliplipatan tay para kanya adulyar. Anya man na paraking kasi kaandong. Dawatam iti dulyar, apay pinidpidot na aya. Oh, bayamon, kabagis. Saan ka ngagtanag? Siya kong timakam kan kwa. Naapo ay. Mapan ka kitin mga alay ti kilawon na kalding, tamang yig ka ditaw Awan, siya akong di mapan mga alatatang. Panawan kayo pa yung Uncle. Naapo. Kan ayan nga itay istit side nga arak nga awit mo, Uncle. Taramanan man ket nang runa talapayagan a branding. Urayem ti mairwaraan. Ay naapo ay. Anya dita agaraw mo andong. Saan ka ngagtanag, andong? Agpairuara ka ni dumingin ton madamdama. Kasta makita man Uncle Gusting. Ayos tapugis. Kun pahabol man, Uncle. Oh, anya daita, andong baraw? Mangtad kanto pa iti istit side nga arak nga yawit ko. Taimbag lang nga ipaapal ko kadag iti barkada ki lugar mi. Anya? Ka talaga. Ay, si Kapay lang, di kayab ka babartek. Anya kat ni Uncle Chirmanin. Man lang nga rod abumakasyon ni Uncle George. Ngalawalin. Kakitaan tayo, pinapaitan o naluton, tamangyig ka dito'y. Ay na, pagpaspasin siya adyo laag, dagiti daddo maakakabagyan dalakay, Abirat Sandra. Awan anyaman na, Birat Sufeng. Mawatak tayo ta. Siyak pa'y ti mabainan. Agpalpali iwaklaan kat. O gali day ta, Birat. Ti pagbainak, at dapay nang kuanag ko na. $10 kanulaang matinayawat kan kuana. When nga road? Pidpidutan ay ati dolyar kat saan mo ti ambok. Agpaiso day ta, Birat. Ijay, narigat ti biyag may. No di ka magtrabaho, awan matay kami ti bisain. No saan ka nga agmula-mula, at daaya libre, maghatang amin. Iso nga road. Kan may sa, dolyar ma ti gastusin mi ijay. Ngam ti amaw dagiti kakailian tayaw, bak na ang amin atao ijay. Kasta ti pamati da. Tila ang pagimbagan na, no makadaanon dito iti kwartame, dakkal ti pakaisukatan na. Wan, ngam nanginamot lang ti kagatangan ditoy. Ang bareng no adama aramidan ti baro a presidente ti dayto a parikaut. Saan lang nga dito, Abirat? Intero alubong.
Gapo iti panaggubat ti Russia ken Ukraine. Apektado tayo amin. Hawon nga rod agpaiso da ita. Nabayagan da ita agubat. Manipod sa pa edi Pebrero da ito atawain. Kas iti nakunag. Intero alubong daytoy abira. Nay. hawon. Mayat man ti saritaan nyo dito nga gabirat. Ay, ipagsandra. Di kay kadi makiragop mo't iyay. Ay, di ka madanagan, bayaw. Adala ang pagsarsaritaan mimot ditoy. May papanite. Ay kat, may papan ka dagiti dadto maakakabagyan nyo Abirat sufeng, bayamon. No siyak, maawatak tayta. Anya nga minday taaya. No adda pa imot ngamin agriri ang nagbasit kano tinayawat ni Bayaw George Atulyar kadakwada. Anya? Kan adda pa order kano ija store kat ninto kano kabagis mo tagbayad. Ayan yan. Kita amot ada kiti kakabagyan niya gusteng. Ada lang harudod pinagatang ni kasinsin mo ama inom. Open lang harudod. Ada pa lamang yutang kan kwa na mga tija store. Sinalbagay. Bayamon, bayaw. Sana bale, itala ang matdayta. Awan parikot kada kami ka ni George. Ala tatang, saan da masarakan ni bayaw andong? Anya? Kastaunay kano ti bartek lang amin hindi rabi eh. Sus daytan na. Madanagan ni bagat na. Malala tinakaro abartek ako nak. Kasanong raw tatang? Sa pulin tayo Alan Duming. Awagam dagiti tanod. Sa pulin tayo ni Andong. Oh, anya ti parikot mo kabagas? Tay may sa akaanakan tayo ni Andong. Oh, apay. Sanda ama sa pulan. Niya. Oh, napanan na nga rudain. Ay, san ko nga mo? Iso binilin ko na Duming kadagiti tanod abirukan da. Oh, ang mga nunay turog na maternity no sa dino di tanong. Iso da ito yun, di bagbagak ngawan kontrol da nga ginom. Kaslawan sa baling aldawin. Sa pulin nyo itiigit ti karayan. Wino di paayas. Ang mga nakadanon di ay kat nalmasan ti langgong andong. Ipariko ti sinalbaga tao. Binilin ko pa idirabi di na palalwan. Ay, iranrana na pa imot nga ron tagbartak iti kastao na itangad na okasyon. Ay, apo. Sarakan dan ni andong. Sa dinaw. Ije nagpikuran ti payas. Anya? Nagado ti sugat kan dugol na. Kumustan? Awanin anges na tatang. Dandani sana mabigbigan iti nakapayan na. Anya? Di pa ikat reunion lamayanan da ito. Kapilitan alamay reunionen Anya nga ron nga eh. Ay, anya da jay. Nagbanag alamayan tayo reunion. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.